Kovela mei chelar te chanchin soido na soitil nge ngai chin. Princess Diana hi British lalchung kwa loilu tura pasala ane inia po khan Kovel mun shang atangin mi makta duai zasari somnga chuangin an thirani kha ajong ka chuak le che chia a mi ne theina big riaw anei te pone ma na People's Princess ti ani tak hial ni Princess Diana hi mi big ani pi alama mi re theile chan hai te chan pui tura ke apen chwana satwang hian ngai sang tu le ngai na tu anga hle a chumai baka fashion lama po tun thenga mi te enton alani rengani athil ti engpo record ngal turin news reporter ten anchang renga the most photographed woman in the world ti hiala soi ania ani ai camera in a zui mei chelar hi anla le lo ni hialin an soi chin chutiang taka Kovel du ron mei chia chuan Kovel a chwa sana changin kumsom ni pariat lai aliam to chuti chong chuan a chanchin zir chiang tu le shiat bel chak an la pung ze zongani hi Apostle Prince Charles nen anin chen nu po a title a hlo chuang me lo te hi thil mak to pani a Lady Diana Spencer Princess of Wales in van duaina ato le anun hial a chan tak dan te chu mi te tan thon tungai nom atlinga anun be chanin TV series te hial ti chu ani social media lama la Lady Diana in cheidan entona in chei antamin athala khlui post na account te po in followers an nga thei hle a mipui van tlang chau ni lavin tunai milar te po in Diana fashion hi anla copy ve reng Vogue Friends po in sang ni som pakwa khan Hailey Bieberin Lady Diana in chaina entona photoshoot ana ina te po anlo post to a Kim K po in kum masalam khan Lady Diana amethyst cross tree chu alo or chuak to bokani kha Adam lai shipman lo te po in Diana ngai san an thu chuang lo atara zurin Diana fans te chuan a chanchin shiat bel chakin an tui hal ani ber mai Kovela chwa sana changa kumsom thum don aliam nu po a Diana hu hangin boruak ala nei nat zianem nge tu chu Adam laya athil kol chin le athom na in bel chin an lilam na hi ani nge yang Juni somni paruk sang ni somni panga khan Julian's Auction House chuan Diana bungrwa le eng ilaw za somli zet mai an lilama chang tu antamin an lilam naman po asang hle a chung thil lu tak tak an lilam zinga man to le ngai ven lo zwal chen khat Diana in alo lar pui hat to ang chi te I han bi chiang ve te ang ama sabera chuan 1995 black lambskin Lady Dior bag he leather bag hi sangka zakwa somkwa palikuma Gianfranco Ferrer design ni in atira chuan chow ti ania French First Lady in Princess Diana a present ani Diana bag ngainat pernia soyani a alar le nge chow ti mingpo Princess dia thak ni in sangka zakwa somkwa parukhan Dior chuan Lady Diana za nalan tirnan Lady Dior ti in anthaga he ming hi apulenta ani Diana hian official thila azin chwana a he bag hi akai kwal ve na satle a Prince Charles nen anin chen nu a fashion statement siam na zinga poimo tak ani nge ani he bag hi US dollar nuai thum sing ni sanga a shalani a India poisa chuan chengvai bel cheni point pasari man zetani panina chuan Versace design Gianni Versace le Lady Diana hi chian in kom nge tak nia soyani a Versace hi sangka zakwa somko chawa Lady Diana in international brand atho pui masak ber ta zinga atelani henghun lai hi Diana in British lelten anin cheida na anzom tur dan tekal sana international brand lam ain bel war chan hun lai ani a henghun lai ain cheidan hi tun nu chuan Revenge Couture ti sayani Princess Diana hian eng brand atang ma in athlonin thil pek dona du ngai lova a branded thom na in bel chin te po hi brand designer tene na antho ho nuwa uluk taka ama than vek ani chin Gianni Versace po hian a design nei thar ber te chu Diana hi amu tir chin bok Diana thil an lilam zinga hian Gianni Versace design ponfen suit lilac rong suit jacket chunga DT embroider omte Versace pinstripe pantsuit dollar sing thum sang komante shift dress banbul boldal riai mai te chu atela shift dress pei hi chu dollar nuai ni sing ni sang sari zanga man zetani a
he kor fual ban bolte hi kan poisa chuan cheng vai bel chekhat point pakwa bel cheni atling chep ti na ni hi avan to thei che che ve o vai bel chia ti man vel thil han soi hi chu soizong rangot po hian kan zak chem thei alom le chuwangin daina thomna hlui daina second hand man to lutuk tak mai kan soile ma in second hand ro rawa po man tlom le zwala anzer na hi soi lok te ang Joshua Enterprise hian daina thomna hlui ang chu zwar ma su sela item chi shang atam le a second hand mun pui ti taka a hun mil ze lin bel an hong thar reng bok nien lola shelawin ompal takin second hand tlom na mun pui Joshua Enterprise te hi Vaivakon police station bul kanan ne na anin rina lai taka hiana oma kan leve phak tok lek ankol chak mai ti hi concept tel lokani e Zofia do nei tan po an phone number kan da tel o Olia pathum na tan chuan Belvi Sasun silk floral dress Hekor Fuali Princess Diana in Sangka Zakwa Somriat Pariata Australia atlo chuma a hak tura chuyani Diana hian hemi nu hian hak chwa chunzom zelin Sangka Zakwa Somkwa pani thleng khan Hekor Fual a hak na thalak mu tura omani Diana hian Hekor hi nala ti wanga hanon reng ani bik hau lova Naupangin Hekor hi moi an ti thei le a fasha naupang le naupang dam lo ato ngun bok nen chung naupang te mo atan chuan a hata fawani Hekor ha chunga naupanga pomna emo naupang abiak na thalak atamwang te ponima na Hekor Fual par hi carrying dress ti in alar zuita viau nge a US dollar noi nga le sing ni zata shalani oi hei phei chu kan thi pop thei mai do na lom le cheng chuan cheng vai bel chali chuang fe ani le pek alei tu hi chuan daina hi thi chil du hial khopina ngai sa ngani nge yang ti arin theiani Palina chuan John Boyd hat honeymoon an mandona ankal konga alukhum bu pol manga siam silk sendanga khu ostrich thla achei ania he mei chelukhum siam to hi John Boyd ni in daina hian rong chi thum ani a design ngai nat ber te jingami ani a US dollar sing ni sang rukalila mani chengnoi somni patni man ti na ania heipo lukhum man to takani daina thil lilam jinga hian lukhum chi shanga om nuala daina khan lukhum shim kha somriat borvel zet anei ni enan soi nima sela engpo mai kha ain me em ba ka ahun le amun mila inbel tur athang thiam em chin te kha tun thlenga fashion lama mithiam te soi top theilo ala tlingani pangana chuan Catherine Falcon evening gown he gown hi sangka zakwa somriat paruk golf tora Princess Diana hak tura chuyani a muchi khat Falcon ruang arm entona design ni in sangka zakwa somriat paruk golf tora Princess Diana ramtlo te jinga telve Saudi Arabia rama chuan hetiang mu hi anda chungnung hle nge ani he gown na chang hian Princess Diana in athom no hak le ahak na mun tur athan uluk thin chia ashiat le a Falcon gown hi sang ni som pasari a Diana thuam phau chhuana potel aloni to he gown siam tu Catherine Walker hi Diana in anram designer a promote te jingami ania Catherine hian kumsang ka zakwa somriat pakhata changa sangka zakwa somkwa pasari Diana boral kumthleng khan Diana tan kora a design sakchin ani US dollar noi li singa le sanga zetalilam ania heipo vaibil chethum man loi ani le ta khovelin Diana angai hludjia tilang zwal tu ani chiang kher mai heti lai hian Catherine Walker design tho cocktail dress pakhat po hi cheng vaibil chhetni zeta shal ani ve bok parukna chuan Scarlet Head ski suit Lady Diana hian vura tol skiing hinuam atihle a afapa tenen po ski chipa anlo inzui chuak fo a ski suit an lelam hi nylon sen duka chhuini in sangka zakwa somriat panga achanga sangka zakwa somkwa pani in kar khan voiduai lo tha alak puyani he ski suit hi Diana hian alar pui kan ti don nge he suit hian Diana alar pui kan ti jok doni he suit sen duk ahak na thalak te chu fashion magazine shanga antel fawa Switzerland le Austria phei chuan mitam takin an copy na sa hle ani
US dollar noi thum sing ni sanga ashal ni in cheng vai bel chani point pasari bel chethum atling tre pani hi bel chani bel chethum ti zel to mai na ka du ni vai bel chia ka ti na lama ka ha zo vek to in ka sha pasari na chuan British Lung Foundation swat chart sangka zakwa som ko chawa daina in Chelsea Harbour Club a chwa sanlaya a hak fauchin crew neck sweat chart hi ama a British Lung Foundation logo balloon sen a chuanga daina casual outfit lar ber polani athom no ha ka piangin minga event a hlo ngal zel ti asia tawangin daina hian he foundation thelar nan he sweat chart hi a ha chuak fawa mi te thinlung a ne hle reng ani he sweat chart hi US dollar sing khat vela shal anin be se la yin US dollar noi ni sing ni sang khat lai nan shala chu cheng vai bel che khat point pariat z tani Princess Diana thom no shal to zwal zinga hian Bruce Oldfield 2-piece score eng pangpar om hi dollar noi ni sing ruk zeta shalani a 3-piece s kada suit dollar noi ni sing ruk man thawa shal a ombok 1995 New York Catherine Walker coat dress hi anchal tawle che hle boka dollar noi li singa sanga zetin shal ania ansumbo ma chuan vibel chia alet rem rum don ani ber hi juni somni paruka Lady Diana thil lilam na khan achang tu zinga langsar ber chu Renee Plantini in Lady Diana fans ru kolani Renee hian ral chhona ta nilavin Diana thil da chatna tura adin The Princess Diana Museum a von chatatan until lilam zinga somthum panga zet chu US dollar makta duai ni don sengin alayani Renee Plantian no pangte ani lai changin Diana hi angai sang china kumsom pani mi le kani lain ashinga shanin anloin muto nge Diana le apasal Prince Charles den Australia anto juminani a heti laya annote Prince William po anshwai telve nge ani Lady Diana Bowrell nuwa po Kovela ame chenga isan ber shat reng ani thainan Renee hian chan alana sahle a Australia chang hian Los Angeles a pemin chung kwa in an khosa a preschool ta dinin a en kolani ni masala chu ti chung chuan Diana chu a theng hil ngai reng lo kumjang ni som panga kha Diana thom no alei masak ber na ania Diana korfwal uklehin dollar noi khat sing ni sanga zet ain seng nge ani Lady Diana thilla khom na tur sumane nan hian Renee hian anin po voili zet ada kham hial to a tuna hian Diana thil chi shang la khom hi sang ni zasare lai atling to hialani Renee hian Diana thom no hluber ber ala khom nol to a chungjinga chuan Diana in atlei rolaya alo hak to korfwal para changa agaw nal ber te atela Diana in kumsum thum parukani laya a birthday korfwal dumte a sweater lar black sheep sweater anti mai te po hi Renee hian alo kol dai to Renee Plantinei nung taka Celia na nilawa soito angin preschool dina enkol ve mayan ni duang tha la summan tur chuang bang po anei bik lau ni ina soya chuti la hin jun ni somni paruka Diana thil hlui te an lilam don ti asiatin summan tura nei thainan an chen na in ada khamle mya mayani Renee hi Diana floral dress carrying dress anti mai changtu chu ni in lan tudang anom talau ti asiatin lom lutuk wangin chhuat laya alet topa atrap zoi mayani he kor hi kumsom thum pasari liam ta a Lady Diana nen anin mo chumin Diana hian ha a heiwang tak hian Renee po hian angai hlu hle ani amalama kan soito angin he kor hi cheng vaibel chhali chuang fe man ania aleitu ina a chil zia han mu ve phei chuan thinlung takin kan lo lom pui ngoi Renee hian kumin November tha achangin a museum a Lady Diana thil akol te hi exhibition anei chandona California a Bowers Museum achanga boljanin global tour na ya UK alet le atumani ama Diana nge hi hetianga athom nole thil lilam ani thainana thutluk na siam ma saber to ania sangka zakwa somkwa pasari athi ma thani loka khan athom no somsari pakwa zet lilam aloni to a chumi tum chuan dollar makta duai thum zet mu chwani in chung sum te chu charity atana
man ani nge ani thakalta juni somni paruka Diana thil lilam na achang hian US dollar makta doi nga chuang mu chho ania chengvai bel che somli pani vel ti na ani Julian auction lam chuan heng ansum mu chwa te hi muscular dystrophy natna zir chian na le he natna veite puina na man ani tur thuan soya aboral nu kumtam taka po Princess Diana chuan midang te tan thil cha alati chuncham zel ti na ani chu